таксопарк боюнча достор, эгер силер лимит бүтүп аткан болсо, жакшы ишеничтүү таксопарк издеп аткан болсоңуздар, мен силерге келечек таксопаркын сунуштап жүрөм. Парктын комиссиясы, мисалга алсак, трудовой договор менен кошулсаңыздар, күнүнө суткасына 300 рубль жана 2% парктын комиссиясы менен. Парковый самозанятый болуп кошулсаңар болот, 1% парктын комиссиясы менен. Трудовой договор албай эле кошулсаңар болот, 4% парктын комиссиясы менен. Парковый самозанятый болбой эле кошулсаңыздар болот, 3% парктын комиссиясы менен. Мисалга, эч жака Яндекстин офисине барбай эле, трудовой договор албай эле, парковый самозанятый болбой эле, прямой эле сразу кошуласыңар, эч кимге акча бербейсиңер, только парктын комиссиясын бересиңер. Экранда көрүп турган номерлерге чалып, жазып, дагы да толук маалымат алып кошулуп иштесеңиздер болот, достор. Добрый. Здравствуйте. Ленинградский проспект. Ассаламу алейкум, достор. Ассаламу алейкум, туугандар, кандайсыңар? Биринчи заказ Ленинградский проспект 36. 858 рубль. 22 минута. Бисмилля деп, бүгүн Кудайым буйрса жумушту баштадым. Заказ будет оплачен картой. Для улучшения качества. Кирпич экен, каяна киресиң? Күндүз чыгып көрөйүн дедим ишке. Буга чейин Комфорт Плюста баягы ночь иштебедим бе? Ночь жакшы эле болот экен, Кудайга шүгүр. Анан бүгүн күндүз силерге көрсөтүп, күндүз заодно өзүм иштеп, байкап көрөйүн дедим. Ушул эле жерден заказ берип атат. Немеден? Хаят гостиницанын жанына келгем да. Азыр эми Хаят гостиницадан берип атат. 200 метр дейт, 200 метр эмес, мына 50 метр. Анан ушул немеге барбайт болду экен, аэропортко. Шереметьевого мени катуу айдап атат, билесиңер, өткөнкү сменада Шереметьево, ага чейинки сменаны тарткан эмесмин, анда да Шереметьевода айланып тегеленип эле жүргөм. Бүгүн саат 11 болду, 10:30 линия чыккан болчумун. Бүгүн силерге ошо сменаны толук көрсөтүп берем. Видеонун башында суранып кете турчу нерсе, лайкыңарды басып, комментарийге ойлоруңарды жазып, каналга катталып болсоңуздар катталып кетебиз. Спасибо большое, брат. Пожалуйста. Всего доброго, хорошего дня. Простите, что так много болтал. Да, все нормально, я не обращал внимания. Все, удачи. Спасибо. Заказ будет оплачен картой. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Здравствуйте. Старопименецкий переулок. Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Даже на заднем сиденье. 18 минута. Кайсыңыз иштеп атат эми? Бир-эки иштеп атыптыр. 657 рубль. Үчүнчү заказ. Следующий заказ бар кайра эле. Сапмардан гостиница алдыда 50 метр. Цепочка кылып эле жана заказ мен тына элекмин. Арт-артынан уже 4-үнчү заказга бартам. Вот сюда дейт го. Мунун колун караарын билбейсиң же жолду караарын билбейсиң ба? Направо, налево деп эле, вот сюда. Да, там туда деп эле айта берет го, ушундайлар барбы силерде да? Мындай направо, налево деп айтыш керек го. Вот сюда деп элечи. Комфорт Плюстун эмнеси жакты мага эң главныйчы. Мону канча бир 5-чи смена айдап жүрөмбү? 4-5 күн айдап атам ишулса жумушкачы. Бир эле жолу, единственный бир жолу баягы күнү бирөө эле Bluetooth сурады. Вообще Bluetooth сурабайт экен да койгула. Радио дагы сурабайт. Бир единственный баягы күнү ошо бир жолу сурады. Анан немесе тиги элитте, бизнесте неме да отура элек жатып. А можно Bluetooth, анан отура элек жатып неме сурайт. Тиги зарядка. Зарядка дагы жок. Менин зарядка бар. Бирөөнү сайып койгом, иштебей калыптыр ал. Могулбу күтүп аткан. Каяка Большая Пироговскаяга барат экен. Мына ушул экен. Кеттик эndi. Здравствуйте. Здравствуйте. Большая Пироговская. Да. Тройскийде жүрөм, Тройскийге келгем. Пустой центрдан беричи. Судебный приставка БМВдан 2 штраф өтүп кетиптир. Штраф дагы вообще непонятный штраф, короче. Мындан канча бир 2 айбы мурун эле келген да ал штрафчы. Келиптир, төлөйүн десем, жок болуп кеткен. Приложенияданчы. Анан
судебный приставка өтүп кеткенден кайра пайда болуп калыптыр. Немеден келген бирөөсү заправкадан, Лукойл заправкадан прямо ошол жерден келиптир. Анан мен ойлогом, жок болуп кеткени ошибочный болуп, кайра алып коюшкан го депчи. Дагы бирөө бир жерден келген. 4,5 миңдик штрафтардан судебный приставка өтүп кетиптир. Ал ошондон пайда болду, төлөп анан судебный приставка келген, баян снимать этирейин деп. Келсем, азыр судебный пристав уже жабылып калыптыр. 1ге чейин экен. Азыр 1ден 25 мүнөт өттү. Мен 1ден 5 мүнөт өткөндө келдим. Не успели, короче, эртең кел дейт. Анан ушунча жолду сурап коеюнчу деп мен келип бүтүрсөм болобу же владелец на кого оформлена машина, ошол келиш керекпи десем, если сага оформленный болбосо, анда сен вообще тиешең жок, эчтеке бүтүрө албайсың дейт. Владелец өзү келиш керек дейт. Короче, убара болуп турмун да. Бул жактан эми кандай кылып кетиш керек? Домой тартып коюп кетиш керек го дейм. Бул жакта то тегеретет окшойт, Эми аэропорт соолун күйүп атыптыр, Внуково. Өрттөнүп атыптыр прям. Внуково канча экен? 30 километр дейт Внукового чейин эле. Эмне кылайын? Домой тартып коелу. Бул жакта вообще эчтеке жок, коэффициент, вообще эчтеке жок. Домой тартып кое берейинчи. Ошол достор, пока ушинтип жүрөм. Эми дальше жумушту улантабыз. Жанагы заказ бир отелден албадым беле, Сафмардан. Ошо менен эле дальше бул жака келгем. Поехать с заказами по пути. Кеттик. Нет. Спасибо. Поселок Сосна, да? Да, все. 1899 рубль, 56 минута. Поселок Сосна. Жана Троицкийден домой тартпадым беле. Спасибо за Ошондон поездку. кийин канча бир? Заказ будет 5 минутка оплачен жетпей эле картой. берди. Для улучшения качества обслуживания Бул поставьте нам горки оценку в 10, приложении. короче, Рублевка ошол жак экен. Домой тура берсинби же эмне кылсам, өчүрсөмбү? Да, кичине тура берсин. Ошол жактан уже саат 2:30 болуп кетиптир. Бир нерсе шам-шум этип албаса, пока ушул моментке тура берсин, андан кийин байкаштырабыз. Ошол достор, 5 заказ 3239 рубль дейт. Кеттик анда. Здравствуйте. Время. Мне кажется, просто. Проспект маршала Жукова. Да. Давайте один уберем, а он уберем. Да, вот этот брать. Маленький, Егор, садись на бустер, а ты сюда, потому что так надо. Как это? Ты младший, давай быстрее. Нет. Сюда. Как это отодвигается? Вон, на двери. Я на Тихо, не нервничай, сейчас мы разберемся. Ай, бля, слуха. Сейчас я тебе помогу, не переживай. Александровский сад, да? Да. Это что тут здесь? Добро пожаловать! Я Крош, и я заявляю самые классные приключения. Так, достор, Александровский сад 1593 рубль. 27 минута. Эки бустер менен заказ болуп тур. Не забывайте свои вещи. Менде болбосо эки бустерден жок да. Кресло менен эки кресло кошуп койгом да. Ошого кресло болсо бустер деп заказ бере берет го. Тем более экөө деп. Следующий заказ бар. Тоже неме деп указывать этип тур. Свое детское кресло деп. Кайда жака барарын пока что билбейм. Центрда жүрөбүз. Негринаядан следующий заказ. Здравствуйте. Так, авиамоторная, да? Авиамоторная. Здравствуйте. Пименовский тупик. Пименовский. Пименовский, да. Имя такое, Пимен. Ага. Церковь там святого Добро Пимена. пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Даже на заднем сидении. Здравствуйте. Подкопаевский переулок, да? Добро пожаловать.
Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Даже на заднем. Спасибо. Здравствуйте. Забрали нас. Да, как раньше. Так. Яндекс. Ручку дернули сейчас. Что случилось? Я нет. Все, я закрыл так, что... Что я сделал не так? Ну, все нормально. Ручка слабая, если сильно. А, как-то. я сильно ее сделал, я понял. Могу передать. Так. Мамизон, да? Да здесь вот 200 метров доехать. Мамизон deyби отель. Короче, шынымен үчүнчү заказ подряд адрестерин тигин келбейт деп койгула. Следующий заказ түшүп атат. 2,47 коэффициент менен. Комиссия снижена дейт. 699 рубль. 3 минута. 2 минутта эле келген, мен азыр антип тигилер түшүрүп. Канча бир? 200 метр ушундай эле. Следующий заказда 2,47. Бул 2,60 коэффициент менен алгам. Анан буга чейин, короче, бир заказ менен келдим да. Келатсам, жаңы заказ алганда тиги заказыма 3-4 километр калганда эле берген. Шереметьевогача 1,16 коэффициент менен алып койгом. Келатсам, жан уруп баштады. Ойлодум, карасам коэффициент вообще эле күйүп баштады. Чота тиги Шереметьево невыгодно болуп калчу да. Азыр в сторону Шереметьевода уже пробка да. Эгер платный жол менен кетпей калса, анда вообще эле 1,5-2 саатта жетем мен. Дедим дагы, аны ат менен алып койсом, анан эмелекини берди да. 2,60 коэффициент менен. Муну берди азыр 2,47 менен берди, бул канча чыгат көрөбүз. Жанагы интересно, ат менен кылганыма неме приоритет алган жок болду экен. Saat 18:43. Жан центрде вообще уруп кетти. Азыр бир аз токтоп калды. Так тим эле урду го. Здравствуйте, сколько вам ехать дейт. Здравствуйте. Может минут 5, может минуту 3. Бир светофор кармап атат. Здравствуйте. 3 минуты деп коеюн, Ошол достор, кеттик энди. 6:44 саат. Здравствуйте. Цветной бульвар. Лобачевского, да? Да. Достор, Лобачевской келип калдым. 38 минута 1515 рубль. Чарчап калдым чота кадимкидей. Жумушка чыкканыма канча саат болду? 19:59, почти 8 болуп тур. Мен 10:30да чыгып аттым эле ишке. Чарчап калдым эле. Так, дагы 1-2 саат иштейм го дейм. Мой районду мен кандай тартып койдум? Уротот болушуна керек. Мой район меники мондай турат. Ушу райондун ичинде иштеп атам да. Жакшы экен бир чети мой райончу. А то заказ тандап, Реута, Балашка, тети Королёв, бул жагы тети Лыткарина, тети Люберцы деген жактарга албайм да заказчы. Анан тандабай берген заказын ала бересиң, зато өзүңдүн районуңда жүрөсүң да, могу жактардачы. Так. Пока да 1-2 саат иштейин. Жыйынтыктайын. Пока 13 заказ 10.156 рубль болуп тур касса. Бирок касса нормально болуп тур. Кете берсем деле болот окшойт. Здравствуйте. Я прочитала.
Внуково, да? Да, внуку. Так, достар, Внуково келіп қалдым. 945 рубль, 23 минута. Мұны Можайский шоссе МКАДтан алып келдім, жаңа Новоивановская деген бар бұл. Поселок, ошол жерден жақын эле. Эми бұл жақтан келатып, мой районда өчүрүп койдум эле. Кийди жагабыз дагы. Бұл жақтан заказ алып чыгалы. Саат 11:19 болду. Как раз коэффициент күй чумалы да. Пока коэффициент жок эч кандай, бирок парковкага барып, по очередь келип, антиметке чекте коэффициент күйүп калар. Ошол достор, ушул жактан чыксам, ошол менен бүттү кылам го дейм. 16 заказ, 12520 рубль пока что доход. Ушундай. Короче, ар кайсы жака заказ бере берди эле, албай канча заказды отмена кылып идим. Заказ бербей калды, вы отменили много заказов дейт. Коэффициент күйдү. Заказ бербей калды, канча заказ отмена кылып идим. История. 5-6 заказ кылып идим окшойт. 1, 2, 3, 4, 5 заказ отмена кылып иптирмин. Балашыхага, ар жака, бер жака берди эле. Рейтинг 84-кө көтөрүлүп калды. 2 күн иштебей калдым да, уже эмгичек 85-86-га жетмек. Воскресенье иштеген жокмун, понедельник иштеген жокмун, рыбалкага барабыз деп 2 күн просрал. Вот так, эмне кылыш керек азыр эми? Вообще эле бербей коет окшойт, Бияктан чыксам, короодон чыксам береби же кетип кала берейинби? Мен локациям Техас кирип кетиптир го, мен биякта монун красныйдын ичинде турам да. Моюкка чыгып бияктан мондайраак айдап бир айланып көрөйүн. Берсе өлдү, бербесе кетти, мен пустой. Славянский бульварга келдим, Внуководан. Канча менен берди? 1.66 мененби, ушундай менен берди. Комфорт менен бирок, комфорт детский кресло менен. Комфорт плюс менен бербей койду да. Жана заказдар пропускать эткен үчүн. 1498 рубль калыптыр андан. Ошондо бүгүн получается 1400, 12 чейин 12500, 20, 13500, 14000 иштептирмин. Бүгүн 14000 иштептирмин. Ушуга Кудайга шүгүр дейин дагы. Үйдү көздөй жол тартайын. Саат 12:43 болуп кетип атат. 10:30 жумушка чыккан болчумун. Жана 2 саат перекур кылдым да, жана Лобачевскийге барбадым беле, ошондо чарчап атам, шалдырап атам деп атпадым беле. Ошондо 2 саат перекур кылып, ошо менен 10-12 сааттык жумуш болуптур. Кудайга шүгүр, жакшы эле. Бүгүнкү смена ушундай болду, могу приоритет вообще түшүрбөйдүм кайрачы. Жаңа эле Шариктен да, Внуководан заказ +1 болуп калыптыр. 0га түшүп кетиптир да жаңачы. Ушуну элитке кайткычакты көтөрүш керек. Бул жактан го бере берет экен, приоритетке карабай эле. Ошол достор, бүгүнкү жумуш ушундай болду. Эгер силерге пайдалуу болгон болсо, бир кызыктуу болгон болсо, обязательно лайк баса кетиңиздер. Жана ошондой эле комментарийге ойлоруңарды сөз жаза кеткиле. Каналга каттала деп болсоңуздар катталабыз. Ой пикириңерди, сунуштарыңар болсо комментарийге сөз жазгыла. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин анда.